Lijepi pozdrav, dragi moji pratitelji. Evo, prije svega želim vam sretne i blagoslovljene božićne i novogodišnje blagdane, da ih provedete u miru i blagostanju. Sa svojim najmilijima, naravno. Već dugo nisam snimio video vezani za članstvo na YouTube-u. Članstvo je opcija koju imate gdje piše pridruži se. Opcijom pridruži se možete izabrati 4 razine članstva na YouTube-u. Svaka razina donosi drugačije pogodnosti. Ukoliko nemate opciju pridruži se, postoji više razloga za to. Možda zato što imate iPhone telefon. Ako imate iPhone, postoji video koji sam ja snimio gdje vam objašnjavam u opciji ako imate iPhone kako možete doći do pridruživanja kanalu, na koji način i tako dalje. Osim toga, kako postati član na kanalu, isto tako postoji video na YouTube kanalu Mojen Keramičar, zašto ne. E sad, zašto se pridružiti kanalu i koje su to pogodnosti koje vam nudi članstvo na kanalu? Prva razina članstva je cijenim majstorov trud. Ovo je najjeftinija opcija koja je 5 eura mjesečno. Za te novce vi dobivate posebne videe koje snimam samo za članove na kanalu kroz projekt Škola za keramičare. Znači, te videe ne možete gledati ako niste član. Sljedeća opcija, odnosno razina članstva je uvijek mogu pitati savjet. Ova razina članstva uvijek mogu pitati savjet je namijenjena za ljude koji trebaju nešto pitati, kojima nije dovoljno ovi videi koje snimam posebno za članove, već imaju neka dodatna pitanja ili iz razloga što sami sebi nešto radite doma, pa zapnete u nekoj situaciji, pa se odlučite pretplatiti na nekoliko mjeseci dok vam traje taj postupak adaptacije ili slično. Ili ljudi koji jednostavno se bave ovim poslom, ali nisu još dorasli svih situacija na koje nailaze, pa kako bi mogli pitati savjet kad dođu u neku situaciju koju još nisu imali, a ja im mogu pomoći u tom, oni meni postave pitanje. E sad, ja sam otvorio grupu na WhatsAppu gdje vas dodajem u tu grupu, gdje su svi na toj razini i svi postavljaju pitanje u grupu i svi mogu vidjeti odgovor. Znači, dobijete jednu mogućnost da slušate odgovore i na tuđa pitanja koja možda isto vama pomognu u nekim situacijama na koje budete nailazili u budućnosti. Sljedeća razina članstva je želim nešto više. Ova razina članstva je namijenjena za ljude koji žele sudjelovati u projektu Škola za keramičare po gradovima. Ovo je nešto novo što ja planiram u budućnosti pokrenuti, zato sam i kupio novo vozilo koje ću urediti po svom ukusu sa alatom i tako dalje i da mi bude suport i pratnja na tom putu Škola za keramičare po gradovima. Znači, članovi koji su pretplaćeni na želim nešto više će imati priliku kad ja dođem u njihov grad, da li je to Srbija, Bosna, Makedonija, Slovenija, nebitno, Njemačka, kad dođem u njihov grad raditi projekt Škola za keramičare po gradovima, upravo članovi koji su pretplaćeni na želim nešto više će imati priliku sudjelovati u toj školi za keramičare. Znači, doći ćete na projekt koji ćemo tamo dogovoriti i na živom, kak se ono kaže, projektu ćemo raditi obuku za keramičare. Da li za vas koji ste potpuni početnici, koji apsolutno želite se tim baviti, a nemate nikakvog iskustva, da li oni koji već imate nekog iskustva pa želite još dodatno naučiti neke stvari, ili vi koji se već bavite, dobri ste u tome, ali želite da se izreklamirate preko mene i da pokažete to što znate preko mog kanala. Ja ću naravno sve to snimati i pokazati da se vidi ko šta zna i na koji način radi.
Sve te opcije su uključene u ovu razinu želim nešto više, a vi naravno birate opciju koja vama najbolje odgovara. Sve opcije donose određeni benefit. Isto tako i opcija bit ću tvoj majstor. Ovo je najskuplja razina od 100 eura mjesečno, ali uključuje sve ove razine do sada i mogućnosti koje nude ove prve 3 razine, plus što vam daje mogućnost da upravo vama dođem u vaš dom i radim projekt kompletno, recimo keramike od 100-200 kvadrata, nebitno, upravo u vašem domu, u vašem gradu. Potpuno besplatno. Znači, ne postoje druga opcija osim sudjelovanje u ovim projektima kroz članstvo na YouTube-u. Znači, ne postoji mogućnost da vi meni platite, ti dođi meni odraditi, primjer u Crnoj Gori, neki projekt, ja ću tebi platiti, ne. Nego je članstvo na bit ću tvoj majstor uvjet da dolazim kod tebe i da ti radim besplatno. Mnogi će u ovome prepoznati što im se nudi, oni koji neće, žao mi je, ali to je moj put, moj način i oni koji žele da sudjeluju u tom putu i na tom načinu prepoznat će ovo i pridružit će se kanalu. Što se tiče samog članstva, možete biti član 1 mjesec, 2, 3 ili trajno ili koliko vi želite. Možete sa niže razine preći na višu ili s više na nižu. Vaša je stvar. Samo vam želim reći da će prednost imati oni koji su duže pretplaćeni na određenoj razini. Znači, ako je neko, primjer, 10 mjeseci pretplaćen na želim nešto više, on će imati prednost u odnosu na nekog ko je 1 ili 2 ili 3 mjeseca na toj razini. Želim skrenuti pažnju na to da ne bi bilo kasnije nesporazuma zašto je neko sudjeluje, a neko nema tu priliku. Ja smatram da sam dovoljno napredovao u svom poslu, naravno tu ima i još dosta prostora za napredovanje, ali smatram da imam to pravo da pokrenem ovu školu za keramičare po gradovima, jer ako učilište u Zagrebu koje vrši obuku za keramičare pušta videe moje na toj školi za keramičare, onda zašto ne bi ja pokrenuo svoju školu za keramičare po gradovima i vama pomogao da postanete što bolji majstori, da budete priznati, da možete dobro naplatiti svoj rad i da budete zadovoljni sa svojim životom i poslom. To je to u ovom videu. Ako što nisam dotaknuo, ako vam što nije jasno, slobodno mi postavite pitanje i vidimo se u nekom sljedećem videu. Hvala vam na strpljenju i na razumijevanju i vidimo se. Ćao!